eka wena mufambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha eximixweni lexi hina valabya hi weriweke papatima. Hi rhandza ku losa eka vukosi bya valabya, hi rhandza ku losa na switiko swa n'wina hi ku hambana ka n'wina. Rhandza wa rihanyo lava hi pfunaka swinene ku hunguta ntungu wa COVID-19. Andri vambe eka vakokwani va nga Sithole. Varhangeri va migingiriko ya tipolotiki kusuka eka mimasipala leyi thyiweke mavito ya Collins Chavani. Vakhandli va nhlonge hi ku angarhela tanihi vaakatiko va tiko ra Orphanshoek. Vakhandli va nhlonge hinkwenu, dear and the people of Stepan, loko li fanele ku mi losa kumbe li mi ntungula hi nkarhi wa swiviti xa leswi ni nga feriwa hi kokwani.